Bafowethu ziyakhala kulomculo kaMaskandi kuthiwa wenza okuhle ziyakhala wenze futhi okubi ziyakhala nangu Zanefangidi ekhwela dileka ke kuyena ke ukhuzane ke umfo kaMpungose eshaya isinyelela ke lapha ke njengoba ke sazi ke ukuthi ukhuzane ke uyahamba ke emazweni ke angaphandle ke lapha ke uyomela ke isintu ke sakwethu. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwesiqiniseko esemedia moqala ungena kule channel ke ngicela uzobulungisa ke ucela sele button ka subscribe ke uzibeke ethubeni lihlaka ukuthola amanye amavideo ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke uZanefangidi insizwa ke edlala istyle esihlonishwa kakhulu ke lapha ngibhale kanje ithi ingoma ke mangabe ke kwehlula ke usuke ke uyapi ke phesheya ke usuke usiphoxa usibukanisa ke nezwe kusho uZanefangidi ke lapha ke siyazi ke bafowethu kamhlophe ukuthi umuntu obheke phesheya ke yena ke ukhuzane ke umfo kaMpungose ke lapha ke ozoya ke le ko Dubai ke ezefinyeleleke nakwezinye ke indawo ke lapha ke ngawo ke lo mculo ke wesintu ke lapha ke uZanefa ke uthi ke uma ingoma ekwehlula uyapi pho phesheya ke uyosiphoxa usibukanise ke nezwe. Amazwi ke lawa ke ashiwo ke insizwa ke edume kakhulu ke nasendimeni kaMaskandi ke lapha ke eyaziwa kakhulu ngokudlala ke istyle ke sikababa ke uBheng Music ke lothuli ke lapha ke esingazi ke bafowethu ke ukuthi ke iyophetha kanjani ke le ndaba ke siyakhumbula bafowethu lensizwa ke ikadala lapha ke negcokama ke lapha ke mengaphosisi ngonyaka ophelele uqala ke kabhlungu impela nje esho nje ukumukana lo uthuli ke lapha ke sesukile ke kumthandeli ke njengoba ke esengapha ke kukhuzane ke umfo kaMpungose bafowethu ilezo.